Амматағы норот айымнетінна культуратын управлениетін хинен, икки танча сүрбі сыллақтан айнылақ түмсі союстырын содружество денаттақ обсыстывынай тәрелтөлелер. Тәрелтені Саха Республикатын культуратын тойгуна Марина Мария Александровна Салаяр. Манна түйет айыр түмсі кире сылджар. Ол күрдік Саха Республикатын норотын мастера Устинов Степан Прокопьевич Салаячылақ айыр уз түмсі, Вера Гилярьевна Шилова Салаячылақ улус мелодистерін түмсүйді, Надежда Валерьевна Захарова Салаячылақ Амор районын нороттарын ассамблеята, Этьенна Василий Васильевич Качаткин Салаячылақ олыңқы ассоциацияда киреллер. Икки танча сүрбе бир сыллаха содружество обсыстывыны тәрілті нәхилестіве народ түрі тоңылықтарны сколата ден проекторынан президент пондатын культура онна искусство хайысқатығар туғыламмыд гранын кайылақтарынан болбуттара. Проект салаячытын аммалығын культура управлениетін начальнига Саха Республикатын культуратын туйгуна Иванов Иван Федорович болар. Ол күрдік проект сүрін сылынан бұлырғы тосынна масихиттерен ору технологияларын сөргүті онны тумнағын, әдір көліне үтчакка бұйле сатабыларын үйретен қаллары болар. Проект үлеті кетінші сүрбе бір сыл балағын еттен сағаланан бүкінлерге түміктүү тәрәхіне ұтылынна. Бүгін бейге бұл бүтәхек грантовай мероприятиевдер кыттары келен тұрабыд. Бейге граммат фонд президентских культурных инициатив теңе ұлбықпыд. Грант 400-ден ағыз тыйыншаға. Бейге граммат сыйлы ғыруға едер чыты өретейген. Бұл ұрықко Ниманан мастан, онны тостан, бұлырынғы ехеттер құмостары оңыруға ден ғылбыт ұрықпытын нүкеті. Оғын еттаққаны бейхе амал ұғығыр білген бейрері мастер бар. Қолбыры чоран оңыруға Федотов Егорина Кентьевичтен. Оның бейі ғылбыт ұрықпыт бейдер чыты оғылаттары, кіргіттары оғыян өретен кәлін бейхе меннік мастердар тақсалары көрден сыллақ оңыр бұл проегі. Бұл проектқа бейі онтан таққа мастер-класс етті бұд. Ол мастер-классқа бейіға алтта нәхелектен кәлін қытындылар. Әдірітчеттер, онытын бейі тон бараларын үңір бұд бұд. Бағалақ жүндіру. Ол бейігер әдірітчеттер әме балдыр. Тоқымы yok ең әлбақ бол батақ. Оттан бейі бұл проектпен еме халқы бұд. Бұл кәлін бұл ғыраны әдірітчекка әрі бол баққа осколы олар әме, ұлған класс олар әме өретек бітім бағырабыд. Оның бейгеттен сылбын орып бұдан сеттебет. Онына білеген бейға мастерской проблема өттен мастерскойдар бұд соқ болын тағысты. Проект бүттім өгінен. Оның бейге білеген онына білеғық бүт мастерскойдары. Именно бұл бар мастердар электергер мастерской бар болуқтақ демеденнек түмекке келі бүт. Бейі граммат қатшыта оборудованияға барды ұлғаның ара. Бейі 2 станок ылы бұд по дерево обработке. Бұл именно чорану кығыян станогының орынға. Онына тоқылы бұд инструменттер ылы бұд. Оның жеңінен мастерской бұд бар балаған бейіға инструменттер бұд уже балылар. Мандық оңырға бейгеттің тоқтар материаллары бар болуқтаға бет. Тос, онына әте барта қатын мұстаның олына де. Білеген, әтеніне ұлған бір еме бітін өттонны бараты бұт тек қайып. Біле сезонный болан маспыты, әте тоспытын білімне әне. Әтеніне әме ұлған өлені өтті бұт. Әте өренер оғылыр бұтығыр бардығыр мастарын ең бартын білімне әмер бүт. Тону условия создавайнамы, тону кәләннер білім мастан бейлер ұжыңыр доқтыры дек наглядны практически көрінілерінлер. Мастердер бейлер көддірінлер, қайта қоңыраларын технологиятын бүтінні атқа дая көддірінлер беріп біттірі. Аналистан көрдіққа ете хүлбе бейсі оқырдық. Тәкірін өрім біттірі. Онтан олық білген олық чөпчу жарықтанабыт кен алтта кейі. Бар, олық манан режеріктен рәйіп біттен. Onun bulana bilin olcunları kıttık süleylere akbit. Adak toska bulana çünkü mi otuttan takka naktar öğrenme. Барык чөчүнөн мастер-класстары бары багалактарга анытылар. Ол курдук тосиетен ору сатабылын мастер-класстарын Саха Республикатын народун төрүт эдетин мастера Новикова Клавдия Алексеевна илен сагаланытта.
Mağanın oradan geldi. Onda doğru yedi hakkında bir hakkında bu mağanın miyem alayda hakkında miyem konuşuda okula gösterdi. Onda mı yani farklı mı? Yani oğlan yani pres kaptı da. Oğlan bağladın da bir tuğka kayıttı. Kalora oğlan şey patpolya lakmakna patpolya hayatı. Onda kayıttı bir de banyak min karanikların evet kaldı. Baktata hederim. Oğlan onda baktata heder min nadir olur bideler var. Bu konukka hüdden tektiler diyanıbın yörenetçilerim hüdde alıncanlar evet. Bu olak bukvalna bağahanga dalı tektiler. Olaran topduları şey baydık. Onu kendiki dağını isteniyektere denerine hüdde şöyle kayadalar, istendiler. Hübbetten takka kehi kayada yörenine. Jengden bastıkı doktor ganta kendiki de dostlara yeni tabıldı vakalar horaktor köğüre bittere. Atak bileyim bana onca cöcem kayada dikti. Bu idea var diye ben bir etbit. Uy bu doktora sel katıda bu tohunun jarıktanı barda de ebever kıra jamı skolada jamı. İli yatak bolar edim. Ontum sahır bitim kendi ontum beber tohalak bolar tağısta. Tos kaytar kihin taddar. Toos ületeden ki eliter küstäqi üleden söptäq toska. Kihilite göjar hılayar. Yarakan üle. Avrabatkata tangstahına tigite itibarda ki sıratın ılar. Materyallar bütün bula bebit bu amma batsiritten ürekayınga taqqahatыбыт. Ürek toğdedikini ürekayına toğaüşey bolar. Клавдия Алексеевна yüreğer öğrenmişçön toz oңoğuk ымпыгар-чымпыгар бардыгар öğrenилер әлбәғи білілер. Вот я держу в руках свой туесок, который сама сделала. Вот Клавдии Алексеевны Новиковой. Мы ходили на кружок, вот, занимались с весны этого года, с марта месяца. Собирали бересту, обрабатывали, учились всем премудростям. И вот в результате вот мы уже свое изделие сделали в конце года. А это изделие наполнила травами, которые произрастают у нас в Амгинском улусе, которые мы здесь собрали сами. Очень хорошо обучились, думаю я, и будем дальше еще учиться, потому что очень много премудростей здесь. Как правильно бересту собирать, как ее правильно, сколько слоев делать. Вот чтобы один туесок сделать, здесь вот вначале 2 слоя, потом внизу еще 2 слоя, 4 слоя. И еще как ее вот чем закреплять. Нитка у нас это из конского волоса тоже. Мы сами делали из конского волоса нить. И вообще вот здесь вот внизу получается 6 слоев по правилам. Ну вот у меня получился где-то на килограмм. Вот если я буду ягоды собирать, у меня здесь будет килограмм уже ягод соберу. Большое спасибо нашему мастеру Клавдии Алексеевне Новиковой, что она нас обучает такому интересному делу. Онтон мастан чаран кытыян урутугар Саха Республикатын народун мастардыра Федота Фигорина Кентьевич, Таттаттан Лопатин Афанасий Петрович, Лопатин Василий Васильевич олус интрегини мастер-класстарыгытан эдер Джон интрегин берке тарттылар. Куддагар резкий температура турисок булып. Куддагар хамеши хаме доступны бияха интернет дагоман бакеха агайык номерда. Кавет онда просто кабыта. Нәне демемне онтукулардан я. Ото вот не сепеп сетеп бердеби. Вот конечно сепакен вот кагаяна. Аригин тани булан. Ото есеп тагында ханабы. Ишеттин биртек, ишетти кеммакын ишетти. Барса арыламармен бирде вакта бирде кан арги бирде канаган рискеги мата хайвари. Аны бирде канаган жигинен бирде батан. Первый грамма касатым столовый музейный. Вот чего чуть крата сидит. Который стан дни мы первый грамма. Мы так как такана. Ну чего крата не видите вот. Он то локально Чапчылхын атты сколадын үлі чутала Илья Артемьев масаңохук мастер-классагар сылжан әлбәхха үйренним ден кәпсир. Әдер учутал салгы сатабылын аны үйренәтчілерге тердер бағалақ.
Лопатин Афанасий Петрович келем мастер-класс көдө битеретин. Олус үчү это не көдөрө хыртындар. Хакалы это хакалы иттер токторун хим бир сакалага казбиги сакалага төйөрне ханаралата бу билини ичат. Тон так или вардата чүй. Так рахан, конечно. Главное или варенарал. Та усы ханал ехав. Тон хай ханада мне манна химбир токтардак булады. Например, мәнәлә нахор турор аспахана. Это химбир курдохун кай ханада. Курдахана бар. Курдахана тон каявар меннаралды. Курдарга улана тон минишне тохтевтерден ну курдуду. Тон ката кадывата ката. Кадыта хоп. Материалны не. Тобу хатын тоолы. Хатын мас. Чагайди. Бу курдук барыя күлете манан түмүктәнмәт. Салаятчылар үлелерин салгы өссө кәңәтер, сайыннарар буланнактар.